Nĩ thikũ ya kana ya mugomo wa manathi na clinical officers guku bururi-ini uria waumanire na kiria makoretwo makiuga ni kuaga kurumbuyo ni thirikari riri marathie na mbere na haro ya kuhitana na murimo wa COVID-19 na gukorwo ati mugomo uyu wao ni ucungiriirie gutharara kwa mihango ya urigitani thiini wa kaunti citiganite. Riu kuri na mateta meyumiritie ukirikana ati manathi aya ni maraheo ndumiriri cia kuguoyohio ni imwe cia thirikari cia kaunti makirwo ni magufutwo ni undu wa kuiga miro yao thi, and they are being threatened with being sacked. We have also seen from Tharaka-Nithi, from Makueni and some other counties. Peterson Wachira uria ni muikariri giti wa kiama gia clinical officers augite matigwitikira kwirwo marutire wira matakuheo indo cia kwigitira kumana na murimu uyu wa COVID-19. Our members are being forced to work without the right protective gear. I want to start by condemning the management and the county government of Tharaka-Nithi for compelling our colleagues that are employed under contract, that is UHC 0, Phase 0, Phase 1 and Phase 2, to go to work places that we have run from. Ona thengia ya ciama ici gutafania micemanio ya kugeria gwetha kihonia kia mathina mao na nyititemi sekta-ini ino ya ugima wa mwiri, maugite kuri na amwe anyititemi matareyumiria micemanio-ini uyu uguo kurituhia mweke wa gukinyaniria uiguano. Na sisi tunasema iwapo matatizo zetu hazitatatuliwa, hata mkienda kotini, kuna sheria inasema tukiona kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza kuweka maisha yetu hatarini, basi tuweze kuondoka mahali kuliko hatarini. Ciama ici ni ciuritie mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta kuingirira na gutwithania ndũgamano ino niguo guthara mĩoyo ya maabithaa ugima wa mwiri aria mari muharini wa mbere haro-ini ino ya COVID-19. Uhuru Kenyatta, we beseech you to take a moment, reflect, imagine and listen to your inner intuition and take health sector as your top priority. Mieri ino yukite uriri kamiti cia ugima wa mwiri bunge-ini cieri cia bururi ithiete na mbere na cikaro cia kwaririria na kiama kia marekereirio itemi-ini ria kugeria gwetha kihonia. Oriri matigitie thiku 10 makorwo magitabania mugomo wao angikorwo mateta mao matikuiguo na kurumbuyo. Maya mokite oriri ithaburi arwaru aria mahonete guku bururi-ini riongereire na arwaru 1,060, arwaru 648 makihona murimu uyu ihinda ria mathaa 24 na gukinyaniria namba ya riothe mahonete ari 90,305 guku andu 16 magikwa kumana na murimu uyu na gukinyaniria ithaburi ya riothe makuite 1,568. Ngiribotera Kameme TV, returakwa ni Wanjiru wa Foro.